abusuafo ene adofonom muni aba ekwieskapa ena motimini mima obibia akwa abaseda ne da munya ebre etie eye Ghana wahala dwumadi a yede ebesomo ewo too much GH so na say no ewuwo no eye adoso ewuwo no eye adoso pa eye efri eye anyuntofo ho ekwa asofo ho asisi edru eye actors so ama eneden nyumtuni abrantie bi nsusu ababonte na nsem a wode etu edwana so ka abannibu a enesa yedwen ho a yente ase se obi ewuo na wo wihye nipa no na wo wihye busuafo no eye demri fedue na wo hye sem yankopon fa nipa ne kra enseyi na utimi kansem bi ase de wo beto nipa na eno amaje se Ghana fo bebre edwen wo montese na mehu sasa na wo se eba na yeba ebebe chirechire mu ade echemu na abusuafo mu mayembonra ensem no emu nyomtuni abrantie a nodo na enim no eye dada kedi abrantie yi ababonten ensem bi ababatu edwa na watchi mu anase busumi yi mu osori a ene ni Facebook ni pages no okwa no akwakwakotro bibi no de ato honum no akotro bibi no de ato honum na eye ne fans ene Ghana fo binum ente na se ewo neoma wo ye wade nanso so ene de nsem a wode gu akomu no asipia ma ye hunu se abrantie no wo wonyina so bia na bibi ekoso a ewo se ye pentem ehwehwem anyesa Ghana hanum enche ye bete asembone se de mamunim no eye si 2020 yimu nkrofo bebre ena ewo ye nua bema Kofi B ewu enumwa ena set from pon nyuntuni a osanso ye sofo wono nso efri mu na no memende yenka ebi enhemu ye de nim se yakum ede etia COVID-19 ewuo yi a de yete ya ne se Bishop Bernard Nyako wono nso aka enchine egu na chese se ewuo no kwa na ekoso opon se coronavirus ekunkum nkrofo yi enkofo nso wa na efo hum ewu wa chese wo dwen ho a wo ente asem Bishop Bernard Nyako de nim se du tutu bi a enam movie industry ni mu na wo bi etu na do a wokotia so unwillingly na wonim ho etwe a enuntim ama wo hia na nkwanhia ewu na wo yi ekoso Ghana fo bia eche na dwen obia condolence abusuafo ene enafofo ade ato wo mane wo mo ejam wo mo ewo abrahuo emu no na eno na yenua bema nyuntuni abrantie dada kedi wono nsoso ehun se ewo se wono nsoso den ehwo bibia na se wo kire sem odo abrantie na wo no no eno nti wono nsoso ekokọ kire ewo ni page so ewehye Bishop Bernard Nyako ene wo no demri fedue ne abusuafo yako na nsem a wodi atu edwa no ena chese abo Ghana fo ehu a ebinum esusu se ewo se hwehwemu bi ekoso na moma yenkotie nsem a dada kedi wodi atu edwa o say may your gentle soul find a perfect place to keep you, Bishop Bernard Nyako. My regards to Kofi B and tell him it won't be long. I will join you all too soon. Our industry sucks. We ene ensema dada kedi wodi etu eja. Na obi ewuo. Na obi a may your soul rest in peace, rest in peace, rest in peace sa na ekoso. Na wo de o baba be kabia. Wo se ane Nyankopon fa ne kra ensie ye on pe baby pan fa ne kra ensie ye. Ebiemu nsusu a okwa asamandro no on fa enkra enkoma wunua bema wa na wone no nyunto ye nim se dada kedidie woni Kofi bi wo mabonyum bebre ensuso se ane Bishop Bernard Nyako fa enkra enkonkoma no se enche animu ya wo baba betwa wo mo esanse mu industry no se ajegon enya ayeden aseye wie enti no wani enka krampo se wotena atiasefo asase so ene atiasefo
ebomo entino won so pese wo kokko to awo mo na Ghana for dwen nsem we hu a wo mo entiase because me amigina he kura no me mentiase bi mentiase bi se obi a woti atiase fo asase so na wo prese wo ne awufo e na bekwa akoguru edentia enoma bi ekoso waye boni bi anase bi ehunehuna no enu nti ena ma ema ne kasa na anase se wo yare ana bibi ekoso wo nipadua ma wo hu ne se enche kra wo bekwa kwakoto na nanom ewo ense do enu nti ena wo bo Ghana fo eni wiase afo na nyina enkaye se enche wo kwakoto eye nkrofo no ana because they say that the ekoso no wo mo dwen ho wo mo ente se wuwo na eko no eno aye wo mo edadwen eye pa na de ekoso yi de abusua obia entimi enkyere ase nanso so omo ewo fie ye wo ye spectators de wo matimi adwen ho ahunia ekoso na ebinum ahwe wo mo eye adwenkyere ede atu edwana moma yenko kenkan ebi ye nua eye na agiman ede wo de eba yo say why are our artists dying untimely? Lord, have mercy on us. So we don't know what is going on. Today, this one is gone. Tomorrow, this one is no more. What is really going on? Why are you killing yourselves? Hey, so you people, are you okay? Or no, so ede or de eba ya no say, hey, enti mo amu you okay? Dem pan na ekoso enti we so ya no okuni yonko. Ewo wa ekoso yi adan. Eye time bi ana bibi na ekoso wo montama wo bi enimu ana ene momra bonten moma kirekire nsem na moma yehu nia ekoso entimu wuwu san because we die ya dwen ho a yente asem Kwame ede wode eba yo si KD needs counseling urgently. He is seriously depressed. Those close to him shouldn't take this comment lightly at all, but should try and save him. Ono so ehun ne sem wo mo ben adofo wo mo eni ni din sa wo so ana sa wo ti ono wo ka asumsem no e wo se embre we e na wo mo eben because ansem a wo akeka no eni kwan se taking it lightly cram ebia na bibi ekoso e wo se bibi eba abonten e wo se ye nhwehwemu enti mo ben no monye ta nhwehwemu ne se confession bi na wo so wo make ansa na wo anya ne ehun ze bia no wadi boni bi ena wo bi hunehuna no ana said bibi a waye bi ena say hunting nso so a moma ye hunu because wo bi ewu na wo wishi wo bi so well na nkoka se enche wo beto anipa no ede na che se emu eye ewram to hunu se na ni kwase ye taking ensem a wo can lightly cram eye the strange point and so ede wo de eba wo say Dada KD needs counseling as soon as possible for such a comment, and we shouldn't wait till the worst happen again because we are losing so many celebrities. Or also so dear and no see where dear still or for a nua be ma Kwame dear no kan so sa counseling no enko so pa a year because they say the omo your imagine self wo mo be hwere eye celebrity bia ebiem ye nua eye solas and swa edia wode eba you say. So do you think that will solve your problems? Please anything that is going on you can come out and say, and if someone can help you the person will also give out a helping hand. By you killing yourself wouldn't solve anything. Or not so edia wode eba you no Ike Barack Guni and so edia or say I have listened to you before and you made it clear to us that you believe in Jesus Christ. So you can join someone can you join someone believe in Jesus Christ before dying? One also so no say what here Dada KD ni interviews bebre ama waje to mu say wono do wodi Nyankopon edi nti wono de wo sere na ne say obetimi atwe obi akọ Nyankopon yinimu ansa na wawudi a enen kan no mom ebeboa bai say wontimi entwe akra bia emenyame na wo be waja ho akọpon abra wanya dwuma papa bia mfa amenyame de ene na che say emra enso ye say wo Anthony and so edia wode eba ye or say Dada KD Ghanaians and even spiritual world testify that Bishop Bedanyakum took Christ and served him sincerely. Bishop is now sitting with Christ in heaven place. So how can you join him soon? On also so edia and no
Gabriel Edia de Ebo say yes, the industry sucks about what or say yes, the industry sucks about what? Put your heads together. My man, put your hope in Lord and not human. So Edia no. Ofori Edia wa de eba ye so Edia was saying the good Lord who has authority over every predicament intervene on your behalf, and the blood of Jesus rescue you. You won't die, for the Lord is able. For the Lord is able to save you. Or no so when they say Abrant and ya they say wo bewu ene ewu ochina because Yankopon wa wo to me esin to me biano obe to me agyenum. Elvis Ej Edia wade ebaye or say, well, you can join them at any time, but the judgment after that depends on the Christ Jesus. So prepare yourself as well as you want to take that journey soon. We ene adwintreni bi a eba ye efa ye nua bema nyuntuni abrantie dada kedi ne nsema wodi etu edwa emra na wo ma Bishop Bernard Nyako efewo anasa woti ni wo no so show ne eya wa wo fe manasa wo pese busuon hu se wo no so wodo abrante no wo ma no wo modem refedue no we ene ne nsema wodi etu edwa so enche wo bedwan wo mo anasa wo beka wo mo ho prempren Ghana for hu ne se ebia na no kura bi confession bi wo se wo make eno nti ena ebia ehunu na ne ma ne kasa ebinum so se obi wo a won do won twen se obetwe akra dia menyankopon ansa na wawu ebinum so hu ne se enya de se wo bewu ene echire sanse nyankopon ewotumi ewo ade enyina eso enti owo enya ade a ebetimi asolve ne problem emum se wo betimi ajeje na no kura bia na bibia wo bia no wo betimi apamu akana emwa bi ewo ho a wo muso etimi aboa no ede afa ehun abusua asema dada kedi ede atu ejei emu ewem ujidi passe den na ekoso den na bema obi etimi ababonte abeka se enche wo toa eye enkrofo ewo asamado den ene bema obi ayesa de no ewo mu se wiase nye de krampo na wo abusuan wo adofo wo mo ben wo wanigye na so all of a sudden so wo bi ewu nti na obetimi akasa wo so wo toa wo mo no den ene eha eye dada kedi no nti ema ne ekasa saa no abusuan so wo honum na wonim de nti a enoma we bi ebetimi asi a na adwuntwe bi a wo edefa ho no obetimi ede ato eyetuma gh comment section sasa mo de muni ho a ye ni ho se de yensusu ye ni ho a muni honum no entimo fa embra emaye ewo tuma gh subscribe share from abusuan form ewo all the social media platform ebiem so like your videos na me ma remfi so obemi abel no so se de bi a nya upload video bia onso wetimi ede notification no when you be ewo phone so na wa share ede ama abusuan for aha ene de dwumade no ebese midin ene ekria sikapa makram.